beautiful country. We are blessed. Thank you. Auntie, again. Buddy. Gentlemen. Hello. Dia whaingakāria suneku I roa o whā pēsipoi mātai. I osua, pese a, ona o whā ngau o Apuriki Samoa. Asa o whina. Toka. Awa sina ka pumalap. Iya. Aso whina. Kaskai Taitu'uga o whia mai fua. Ia. So Faafeiloa'i mai ia. O whikalainga fua si kangaka fua ia. Kai whainga. Ia. Ai suma ia. Suma le whakiakai. Ia. Haka fua ia. Le whionga swafa. Ia. Ia mai si fua lai kui le kuwiki whakui. Ia. Ale la kapi Samoa. A whainaua I whia pisi. Ia, alu ia whai mamangai. O ame to wha pi aku I lau kai. Ai alo ia. Ia, nere maria lau kia. Ia, maria aku ngā I ku. E wha remix kaku mea wa whapalagi. Ke noa ke le kaku malanga e le mana manam. Ia, liwa aku ngā I ku ko wha sika ngaka. Ia, oa wha ngau wha. E le mu maka le ku ngō pēla o mākua. E mu la o whaku, ese a. Mukaku aina ngai. Ia, whanga kāwa, awa sila o whangau. O le ainga Apuriki, mai Samoa. E maua se upu, wawulunga ia whawhekai. O le upu ngā. Ese a. Wa mamalu le whare, mamalu le whafu. Awa sila makaku malanga. It's so hard because the journey that we're on is I look at my children being Samoan and Aboriginal and to have these amazing chiefs of status here, if you put the sacredness of here when we walk out, it brings the mamalu or the sacredness outside, and what a gift for you guys to witness the chiefs of this country, as you would say country, here for this ceremony. Wai le ngalo o le upo le malanga ni ngai o le so o le whau le whau. Io ese a. Kangaka Apuriki ma kangaka wholau. Kangaka sa vale malangaka ma la kangaka uma kofi. Whainga kāwa uma whawai lea kua mumori aku whawhakai lea kua wa whamamuyanga kaku malanga ni ngai. It's hard because this is a first. The people who have walked with the snakes, the people of the Aboriginal culture, with the people of the navigators, and the people who are blessed from our Heavenly Father. And we are so honored that the word of, I call our journey today, is so'olafau, unity in strength. Whainga kāwa sila mai kaku malaka. E whakasi kako whunga wa akasi. Ioi. Wai fu maunga, whamungianga ni kuku. Awa mangungianga, ole kaku malanga ni ese a. A whiu mai whiu swafu. Whainga kāwa malanga ni ngai. Mori aku whawhakai sinama shani. The blessings from the mountain has come down because of this great journey, and it's hard because we've got our two leaders here. But what I'm going to do today is usually we'll continue on a speech, the matais, but elese malanga sa kumau, ole malanga Apuriki. Mangai e whaise kala Apuriki, makako, mangai nga So, because I said usually of our protocols the chiefs will speak, but this is not our malaka or journey. This is our
and it would be a great honor for one of our elders, if I say thank you. Auntie Liz, Uncle Whangaka, Auntie Liz, Jangaji, my Uncle Paulie. If I say a few words, I think it will be why this culture exchange will be unique. Why, and let's admit, this is the first, you understand? The first, so it's an honor. Jangaji, Auntie Liz, yourself, yeah. Yalla Dajabra, Yalla Dajabra, Watermully, Wandera, Garrigan and Abi, Nago Wow Mini Daji, Gana Karana Kala Kalpa, Kala Kalpa, Yinichalam Potirku, Nunu Porijo, Nago Mugai, Nago Yaba. Little Turku, like a big tree, and all that information. And all the Maori people talk, and they go mirror like that. And they go bena, you're jungle good, wawu, karanda inni to mundoka. It's a big exchange, it's a beautiful exchange. And for Ngana Jalpa, Ngana Jingo, Mukai, Nago Jingo Jirko, Shani, Sinta, Yalla Dajabra, we thank you for organising such an arduous task to get us here to be sharing and exchange with this beautiful ceremony over in your beautiful country. Swimming in your water there before, and I felt so nourished, my spirit, I felt so replenished. I got goosebumps like this, hearing your ability, you fellas talk. As I said, we are many skin groups, language groups, freshwater, saltwater peoples right here. But we all come with big ceremony. You see it in their faces. We come with we are peaceful peoples. Us Aboriginal Torres Strait Islander peoples. And I'm just honoured to be talking on behalf of not only Ngana Bamara, big Aboriginal story, but also our ancestors who are here with us today. And Yaboju, Taitu'uga, we come a long, long way, you know, and we are just blessed. Okay, my yappers, sincerely, thank you. Thank you for having us. On behalf of these fellows here too. You're right. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Today, we share the sacred of Baba. It's been mentioned that we are one people, one family. I just want to quote one of the highlights, and it says, "So powerful is the light of unity that it can illuminate the whole earth. Look at you, look at them, even though we are different, but we are one under the sight of God." Wow. Unity is so powerful. You can travel all the way from the Ukraine, but now Ya. Si ngaka ia whankao e sa kukoko fwoi inge aso ia. Wa makanga whiwhiwhi ngai ke nge ki o ka umai o lo ka penga ki ngā e. Ka penga ki ngā e ngu la ina salvalas. Whankao ane suei le sa whapiko ia fia me lea ia. Ma lo le fonga fwoi inge a fiaf ia mo le aku le se whawhekai fwoi i o kusi o Marigamis. Ia lau sunga whawhiangainga ia a maruru aku
sa whapera maka muasis kako se whafkai e mole lau whonga wale kua aiui lea wa lava ma whai musui lau sunga me rea ia sa whainga mea lofa lea marigamis ngea fiafi ia walis mako upunga lofa rea li po ia wa afo ele umi o le kako mafukanga ngea fiafi ia sa maoli le lofa ma le anga le kako kamari langi ia ya whai le akala whiri ali ma kua marfua ia kai lau kalainga lau sunga ngaka me se foi le tamama tua ya le malu ya me se foi le sunga Faafeiloa'i ai ma koeva pe ima le komiki o le lakapiri ki Samoa ia mas koe soso aku nga ma falalo ta fkai ya aro fkai ele uma poisa wa ya mani ma ni wa ni se me fai no fuma ka mo wa pa ia le fai no ran ya te o ku ya ma na ni ku ya au mai o so na va fa para pula mai ran eu ka ku sama kayu wa fa mo wa mo fa na now people more wasa sekali ya maku ketemu apa nak tu sosok tu dia jangan ya boleh lo kau au yai ayo fai la malanga wa tu nafion ya marble ese foi ya sunna fa il maku ketemu dia orang dia aku punya dua ya dia faham mau wala fa fie wa ni maku karo ida mani wa wafa no malama ai ka fujese ngao ku ngao dia wa mo fa na ani ida mani mo so na wa ni ya wa ko ni fo fa na ni ya fa pe na ma bi lo ki mo fa ka se mo le so so pi ke sa mo e se ma fa na mo ya ida mani so ma ko kala ni na fa wa ya na leo ko ma ka fi Sumaku kalau dia umbelangan fawal malu lah mengejar au lai ale fio foi fiong swaf sa se dua me se foi de to mikio le a papi que o savo su mai foi sudi ni ki fa foi de mal ni mal fale sia se foi posso bater lá vai tu amarou se foi vai eu maku uma Samoa wa uma o fi ko fa Paulo Moco. E fa pe nga foi de cá de loa. Aí o pe de ficinga. Já foi mais e no mar wa mo ko wa. Ga pe ma. Mira. Wa le so mo fa mo moi. Ya sa ka fa was fausa. Wa le fi mai mo kala mai au pa io. Kuku mai o wa e fai nga marama mai o sikaria o mamar wa ni nga kalanga e nga nge foi ia o leo wa fio foi le kalanga o leo wa fio ba uma foi o la pidi que Samoa yo suri ma feo ia ma ku fa pere ia te ka ma au su ma ku kala kari wa po mafuisia sanga ole ko penga mai ma sa fai kari ka ko ma ka ya ole ala le ka fa po ya so ma kala ya ma ku ka pa ku yo ka fai nga palanga ngani imami i ma se ko ngi se ka pa be ka ba ko inga le le fai ma ku so polo ya ai si ya mai ko ya se fa se ko ka nga ku inga ya fa pe na wa lo malos ia pai le ba be ka ku fa pe ya mo ye bai mama ia da ngi mra nga ku fa wal inga Skanaka. ya ainga Le sabana simsa kola. ya Tele na ko. Kali na ka. Kai. Na ka ko ngi ko le sa ko. Kai. Na ngale na.
Ia whengai me whenga mananga, ia nisi kako whakamarunge, Ya. Naro, pai singa kako upu, wan whenga mananga, nganga kumu wharon. Kai ya. Ka mai ya mo ma ku sa we ba kai puso. Akan pe aku vai ma e ba pe ya ka ko mai mo nga nga ku wharon ya kwa ko. Foi mo ma ku mu ya eu ku fa mo yang bang e puso ro su na fa ya ngai. Ya ni ka gang. E fe me ka ba e fa pe mo sa. Ka ka ya. Mai mo fa mo yang. Si kau kupis kau orang mereka kita fengkat kaya berban mereka malam mereka kau kupuk so Papa, mereka bawa so mereka bawa mereka bawa aku berumur mas kala yang baik bapa kau dia baik bapa dia ni lau Sekarang biar lau dia kia. Yes. Boy, biar li poma. ulang lau oleh mai au nga sopo le wa wa makau fa sopo le mungi o wa rap o ya so Fa'awa sila-sila pagkakumalanga una mamanu ni aso ngai. It's so hard because the journey that we're on is I look at my children being Samoan and Aboriginal, and to have these amazing chiefs of status here, if you put the sacredness of here, when we walk out, it brings the mamalu or the sacredness outside. And what a gift for you guys to witness the chiefs of this country, as you would say country, here for this ceremony. Wai le ngalo o le upo le malanga ni ngai o le so o le whau le whau. Io ese a. Ka ngaka apuliki ma ka ngaka wholau. Ka ngaka sa vale ma ngaka ma ka ngaka uma kofi. Whainga kawa uma whawai lea kua mumori aku whawhakai lea kua wa whamamu ianga kaku malanga ni ngai. It's hard because this is a first. The people who have walked with the snakes, the people of the Aboriginal culture, with the people of the navigators, and the people who are blessed from our Heavenly Father. And we are so honored that the word of, I call our journey today, is so'o le whau, unity in strength. Whainga kawa sila mai kaku malanga. E whakasi ka tō whunga wa akasi. Ioi. Wai fu maunga, whamungianga ni kuku. Awo mangungianga, ole kaku maranga ni ese a. A whiu mai whiu swafu. Whainga kawa malanga ni ngai. Mori atu whawhakai sinama shani. The blessings from the mountain has come down because of this great journey, and it's hard because we've got our two leaders here. But what I'm going to do today is usually we'll continue on a speech, the matais, but elese malanga sa kumau, ole malanga apuliki. Mangai e whaise kala apuliki, makako, mangai nga So, because I said usually of our protocols the chiefs will speak, but this is not our malaka or journey, this is our. And it would be a great honour for one of our elders, if I say thank you. Auntie Liz, Uncle Whangaka, Auntie Liz, Jangaji, my Uncle Paulie, if I say a few words, I think it will be why this culture exchange will be unique. Why, unless you met, this is the first, you understand? The first, so to honour Jangaji, Auntie Liz, yourself, yeah. Yellow Dutch Yellow Dutch Watermully Wandera
Gariera nā mi, ngā ko wau mini taji, ngana karana kala kaupa. Kala kaupa, ini jalan po tirku, nunu ko korija. Ngā ko mugai, ngā ko iapa, nunu turku, like a big tree, and all that information. And all the Māori people talk, and ngā ko mirror, like that. And I go bena yura jungle pool wawu karanda ini to mundo ka. It's a big exchange. It's a beautiful exchange. And for ngana jalpa, ngana tingo mukai, I go tingo tirko, shani, sinta, yala tatara. We thank you for organising such an arduous task to get us here to be sharing and exchange with this beautiful ceremony over in your beautiful country. Swimming in your water there before, and I felt so nourished, my spirit, I felt so replenished. I got goosebumps like this, hearing Diriti, you fellas talk. As I said, we are many skin groups, language groups, freshwater, saltwater peoples right here. But we all come with big ceremony. You see it in their faces. We come with we are peaceful peoples. Us Aboriginal Torres Strait Islander peoples. And I'm just honoured to be talking on behalf of not only Ngana Bamara, big Aboriginal story, but also our ancestors who are here with us today. And Yaboju, Taitu'uga. We come a long, long way, you know, and we are just blessed. Okay, my yappers, sincerely, thank you. Thank you for having us. On behalf of these fellows here too. May this moment remind us our shared culture and our shared heritage. Ola kupupufula sema ula. Ufaifu yati maliela lupesa kulima. Lele wakula kula. Lele wasingana na ruwele loa. Aufeka lenga wakakalama. Ile wakaka ya museo wakaka ya wakamileya. Lesusuma na suma kaka imalama. Waya mera mamalo faya ama. Papea lelo loa na faya malama. Waliliura na isinafa kuwa ile kalama. Lesusuma na suma fafea haiga. Aya lesusuma na suma sikamaka. Le paya la malea. Le afia la iga paya. La iga sarvanasi. Susuma sikamaka mulega sa sikamaka. Magmamaro falea kuwa. Aya lesusuma la malu. Le paya la malea lesusuma la malu mea. Malola fue lo más ese. Ay, ahora está bailando más fuerte, eso es lo que me cae pule. Cuando malo lo fue a ver. Ay, eso me fue eso lo que cae. La piriki. No fa pelea. O paía y ahora so. Ahora como malo todo cada. Estaba con su hermano. Agua que querer, con la pena. Pelea, como siga. Oh, fue a la guerra.
lagi ke loa ke le kapu malanga le mana manam ya liwa kunga iku ko fa sikangaka ya oa fa ga fa kai ai alo yo ya jadi malia lo kia ya malia kunga iku e fa remix kapu me wa fa pa lagi ke loa ke le kapu malanga le mana manam ya liwa kunga iku ko fa sikangaka ya oa fa ga fa ele mu makle ku mo pela o makua e mu la o faku ese a ka kuai ngai mai afika yo sangai se ula malu ya kalanga suwa suma fa ka ngani foi ya fioma ya kwa la ya bese foi de mombaku la fiti tio san mak o lea so kuti o le tingo ke biso lea ma ko ko ma e ko ia nga fa ka fa mau kan ye leo ko tingi bakas awa ko ku ma anga mo sa ai ko be Samoa pe te ai ke ku pe te ai ke ngofo ba tua ku tua mo malai mo mau ka ave e no ma ko ka ko mua a ka o wa ia pa u mo kan yang balia ba ko na u anga malai mo ba ale marua e kausi ko wa tumwa aka ko wa ai ngai kai pare uma ko ngia ni nga ka sunu ye ave kana ni kausi ai e ai ngai kai ai ka ko se le ya wa bo kele sala ko yo le wa maka una apo ia e fa na ma lo ka ko pa mi kausi ya la ya fio ma ya ka ke maka fa ko wa ki fa ko ku fi nga wasa wa semanga mele so kasi ngai kumba ka mambat bai kai au ya ai ke ngangi fu ya so ra wa ya sa wa wa no marsa fa le bat bai au ko kofi le kuwa le a ko popo le a ko ka so longa ma dia kwa fa nga pa roka ile so manga ya se meo ngase mamarwa malango le ya au fulawo wasa mo langa ile nganga le ku filo ai como Samoa awa kai au ngau maka niu fe vai mleaka pale umbo kwa nyani pala euro na fuwa kai au mau de kai sia leo ka lai ka le o ka sa ya kai au si ya so le si kai au fa ka ku mo ko ka ku fa ma fuisi ore nga le ko ka kuli mo ka la ko si la fa o ba ko fa pele o le la uma mo foi fa mua ma ko se nga ka ni we ko era ka pe o fa ya ele ma ba mi ko fio ko ia mo ko mo ba ko la nga tinga ka ma ku ku ngare ko fa na ina ba la fa nga be nga ia ka ko mo o le fi do fa nga be ko fi le pa pe ai mo ku ia fa ko kanga wasa mo ako baku kala ako wa ko yang kong bai so malia bai ava ya leo le kuwa ya ma ko gora ya ko fole ko so ma ko kala le mo nga fa lo wa le pa ia fa nga malang ya ida ko le ma ko kala le mo nga fa lo ngai ya ko ko mo ole fi do ya fa nga ko fole pa pe ai mo kuwa ya fa ko kanga wasa mo ako baku kala ako wa ko yang kong bai so malia bai ava ya leo le kuwa ya ma ko gora ya ko fole ko so ma ko kala le mo nga fa